Nya macam boh hiung tahi nak pakai model pilih-pilih tu orang jaro labek boh hiu yang tukang bloy lepas tenang hati yang namanya dai baik. Anak tutah je baik tu macam model lulu orang jaro mentang mangat tak hati je. Kat tilete orang jaro mentang. Nyo katai 20 bak ti ro pidah na apa. Bang abai cut. Ko mangat tak? Madek you menghai cok you cit. Lebelah kabe 3 kilo. Ya, neji lepas dik tu meh hom. Pokoi bayu badanyo lebelah kabe nya mitia you bangan tengok bengo. Yan. Yan ji. Ma lebelah kabe 3 kilo 50 lom. Oh, nak titon ka padik peng ni. Hek je dah bilung ah. Oh, mangat hati bang. Katalah hayu no. Dia yang mangat-mangat lagi nyo tak danyo. Yang tutah-tutah tak juk baji. Salah hui. Mudih ku elon na ci mutu mel 15 kabe 3 kilo. Yang macam boh pami miup. Yang nyan, badai fikir biji ke toki ci macam kau go dak madanyo. 2 kabe kagadoh dalam 3 kilo. Umpah mangat shoot. Salah target yung, salah target. Yan, ye macam boh. Lumpah miup bak ji. Ha, aku fikir manyang tutah, opai mempa miup. Umpah mangat cucut dune bang ah. Kamu tu meji 2 kabe dalam 3 kilo. Nah. Ya pakai bang pui bang terbe tu bang. Apa harganya apa mana susah dak bang cucut mentong ah. Terbe tu laki pui belah kabe 3 kilo. Iban. Ji ke? Tajuk nak bang terbe macam ana pakai model ulu-ulu nong. Ji macam karang. Macam karang bibi raya. Oh jadi bang kira dong belah bang. Berarti 6 tambah terbe tu nya macam ah. Bibi raya karang ni. Mami yup tu mah. Oh katalah target you. Ya, talah target nya ko pa mi yu ba ye. Ha. Giti wen yung dun pun. Mahana pahana susah menyawen mangkenyan makiban mah. Yang pakai telake ba bang nyan. Tamah terbe tu belah kabe 3 kilo. Nya na jelas lagi nyo. Mapu rumah na pakai lebelah kabe. Nyai publoy di 15 kabe 3 kilo. Ha. Nya yung nyan ba ngon tanoh nyai di ji we na pancut akai mangadu hek ji bacut. Ha. Nyahan tanoh. Mako yang ke macam yung munyo tanyo je ko rompo ba jengkol lah. Itu ndo bo jengkol rot pada bawah karang rot. Yang nyan. Berarti tanyo terima bere banga mandum. Diangkut ke ro dempu ke ro. Ya pilih ke ro ji. Tanyo peh-peh doi no. Du bineh cing tu. Ya mena nak paji tanyo munyo je ke toki. Ji pilih bandum, tanyo tinggal peh no yung, biling peng tu yung, panen yung oi, panen yung. Memang bang am nyoba butuh jika get tak elit ye macam. Ana payah mumat le yo. Nya munyo ko ulanget ko yo dak tanyo. Mita modal yo. Kumunjam mege malun. Kumunjam mege bawa tu anjana. Ya, nyaku mutia muda publo bejengkol. Bu. Nyampe laki-laki le rupa haji 1 kilo, lebelah kabe 1 kilo bejengkol yung ye. Lebelah kabe 1 kilo. Ya. Munyona jengkol publo ju jino tengah menghai ah. Bu. Tengah menghai jengkol publo laju. Lebelah kabe 1 kilo, nyau toki jengkol ah. Ha, toki jengkol. Lebelah kabe 1 kilo. Ya, yuk. Meledak yo, munyo lebelah kabe yo, meledak. Bagah laju. Oh, lebelah kabe 1 kilo jengkol yo, lebelah kabe yo oi. Oh. Ji macam jengkol ni.